O te whaatalo whātu I le nei fo I tae au alo maia o Talala Radio Samoa. Ave e sea wha malosi mai nisi o a inga mai o lātou whale I le lewa o le pōana po I mātua Canterbury, lātai wai para ona o le malosi o le mū. Te o le walu ana pōna longo I naile tinei mua e tusa ma le mū le nei, ma o le tae au nei lea whaatoa a matawha o ngā ai helikopa e whe soa soani le fuina. O ainga nei na ave sea o I lātou e no nofo I Shell Rock Road ma Glenmark Drive, ma o lea fo'i na iai ma leo leo e whe soa soani. Ua sa wai ma le tālo sanga I tau ma mau ma le nofuanga le nei o lo o mū, ma o le tae o nei le tu lai iwa e whono ai a inga wā a fia, I le Waikari Memorial Hall e tusa matala, a le Horonui District Council. E se mai le mū le nei o le so le asolo na ono lo o mū ai pia fo'i po o hills I Kalai Esteti, ma o lo o wha awau pia I le so ngā luenga a le tine mū. O le vaiaso le nei walapa ta iai ave ta avale waikato ma Bay of Plenty e fuafua le lei feo a inga a o whaiai ngā luenga whaalelei o le State Highway lua I le vā waihi ma tauranga. O le polo keti le nei o se tasi o vaenga o le polo kalame o ngā luenga toi whaalelei e tusa matala a le New Zealand Transport Agency po le NZTA. O le waiai fesuia inga e fesoa soani le poloko le awala e le ngata I le au whai ngā luenga a o whanau wa o ngai taimi pisi o le tae au. Ma o le fautuanga wa au mai. Whai ngā luenga mai le whale pe a mawhai, wha atuai la I titi taimi o wheoa I ngai taimi pisi, ma ia lava le taimi e tapena ai. O le solo o fuafua e amatali ai ngā luenga toi whaalelei, o le State Highway lua fua I le lelei o le tau, ma e wha awau atuai I le masina fō. So el ta avale le tangata I lunga o le on-ramp State Highway se fulu wonoanga I le taulanga I Aukilani ana po, ma na ave le whale mai se tūlanga tinga I na tele. Ripotia le Herald na lei loa I le wā a fia se mea I le mai a so ai le ta avale. Ma o le a foina lava toto uma le vaenga le awala na ta oto ailo na tino. Na poloka I leo leo ma le awala na poe wha asolo so esu enga, ma o le ambulance lea na aveina le u wha manu alia I le whale mai. E le oa ele kolisi o Ashburton I le so ono whainga tau wha matau. O le wha ai unga I le lea o se a unga I le so, ua whai ai le mai a maue le tasi la o whai ngā luenga o le isi fo I telefoni mātu ia, sa wai ma whainga tau wha matau. O le vaiasa tā luai, na sai ma mōli ai le tamana whaia whainga tau wha matau I se pomu, lea fo I nā lai ona wha ata aper kolisi. O lo ngā lulua I le so le pule a onga, ma leo leo ma o le fautuanga lea ua au mai, awana I whaia se a onga I le so. E le o mauti noa pe fe so ta I whainga tau wha matau, o le vaiaso tā luai ma le isi lea ua le ai se a onga I le so. Ma tala wha ai u, wa tolo vaiaso talo na maa wai sumu I totono o le supermarketi a le Woolworths, a o lea ua wha ato ese le pulenga. Talo mai ona maa wale I sumu I tasi le supermarketi le nei, I saute o Dunedin, e lua se fulu isi I sumu na toe maa ua muli muli ane tu sa matala mai le fale o loa. Ma ua whai mai ai, o le ua ngā lulue I tū umai wha ale lei ai mo le anga I luma. Mai le wha atonu sila le Woolworths I sila Peter DeWitt ua wha ato ese I pā anga uma le supermarketi, e au fia I ma I lātou na wā ai tino, I sumu a o iai totono le whale o loa. Ma ua tala fowe le ngata le supermarketi I Dunedin na tā ua mai, a o lea fo I ua wha alau tele I loilonga le Woolworth I le isi se lau ivas fuma le tolu, o ana supermarketi totono a ni usila a toa. O Telephone Radio Samoa, manuia le tae au.